Yes, katwongeye tubifuriza igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kurotwa mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kurotwa mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kurotwa mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kurotwa mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kurotwa mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 7 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ibintu biba bikomeje guhindura isura ku butaka bw'Uburundi, ndetse turaje tunabyinjiremo, by'umwihariko tubapudetinga tubabwire uko situation ihagaze, dore yuko rwose nyamuneka ibintu byamaze kuba bigenda biba ibindi mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ubwo rero mu kanya gato gashize nibwo umuvandimwe Katurebe binanyandikiye amaze kumbwira ati hari abasirikare 3 basanzwe bishwe, ndetse biravugwa ko bishwe muri iki gitondo cyo ku itariki 7 neza rwose bujya gucya. Abasirikare rero biravugwa ko bishwe n'ubundi na Red Tabara, ari operation idasanzwe yakozwe mu masaha y'ijoro n'ubundi, ariko baza gusanga bahishwe ariko bishwe. Ngira ngo ni mu gihugu cy'u Burundi, nyamuneka ibintu tugiye kuba tubyinjiramo tuva imuzi n'imuzingo, ari makumesha agiye atandukanye tugiye kuba tuyakomoza muri ano masaha, by'umwihariko ya ku gicamunsi. Uwitwa Agathon Rwasa yahunze igihugu cy'u Burundi nyuma yo gutotezwa, nyuma yo gushaka kwicwa. Ngira ngo nabyo turaje tubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo. Tujya kuvuga ku makuru menshi agiye atandukanye, ubu nta nubwo twe twayinjiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, turaza kwinjiramo by'umwihariko tubabwire uko situation ihagaze mu buryo navuga yuko ari bwiza. Ahubwo mbere na mbere munyemere, mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru, nyamuneka tubanze dusuhuza abantu badukurikira, by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye yo kugira ngo twinjiye mu cyitwa ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho. Turasuhuza cyane by'umwihariko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi rwose nyamuneka bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu bice byo muri Korine Munanira, bari mu bice byo muri Korine Mujejuru, bari mu bice byo muri Korine ya Kinazi, bari mu bice byo muri Korine ya Kinigi, bari mu bice byo muri Korine ya Tongo, bari mu bice byo muri Korine zigiye zitandukanye. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV, Kenya, Tanzania, tubahaye ikaze Zambia, Zimbabwe, tubahaye ikaze Malawi, South Africa, tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, by'umwihariko ko nabona abakunzi ba Duniani Kote TV. Turaba ikaze rero bamwe mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye, ndetse tubabwire yuko ubu update ari kuri update, turaza kuba byose tubibahereza. Ariko kandi tubaha ikaze by'umwihariko mudukurikira muri mu bice bigiye bitandukanye, turabaha ikaze bose mu buryo mwese cyangwa ubundi. Hari abadukurikira rero by'umwihariko bibereye hano mu Bufaransa, mu Bubiligi, baradukurikira bari muri Australia, bari United Kingdom, Amerika baradukurikira cyane, bari Canada. Tubaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugarukaho, nk'ubu nyemere mbabwira yuko uwitwa Agathon Rwasa yamaze kubakuramo ake karenge, nyuma yuko rwose ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugenda rimuhiga kugira ngo rimushyire ku butaka. Ibyo nabyo ni bimwe muri byo turibuze kwinjiramo mukamenya byinshi. Abagera kuri 6 basanzwe bishwe hano mu Kibira, turaza kubikomozaho kijyanye n'umutekano wakajijwe Bujumbura, turaza kubikomozaho, turaza kwinjira by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Turaza kugaruka hano muri gereza aho Bunyoni afungiye, tubabwire byinshi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bihaturika 5 kuri 5. Icyo usabwa ntati nimba utari wabyona kuri sabune, abyona kuri sabune kugira ngo tujye tubana neza mu buryo budasanzwe. Abasirikare 3 rero b'u Rwanda bicaye muri Mozambique, 6 barakomereka. Ngira ngo iyi ni inkuru nayo tugomba kubagezaho mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ni inkuru yanditswe n'igitangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko reka ibi bintu tubyinjiremo. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere yuko twinjira mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi, reka tubanze turebere hamwe ibyo mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni byiza cyane rwose kugira ngo tubanze tumenye iby'iwacu hano i Rwanda. Ni ukuvuga ngo igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare 3 bo mu butumwa
bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado, ahandi ubundi u Rwanda rusanzwe rwohereza ingabo, katurebe abasirikare bagera muri batatu rero bishwe baguye mu gice cyatezwe n'amabandi, batandatu barakomereka, mu gihe ku ruhande rw'umwanzi benshi basize ubuzima. Ni amakuru rwose nayo aba agomba kutugeraho, ariko kandi natwe tukayabagezaho. Icyo gitero rero cyabaye ku itariki 3 Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado, mu ishyamba ry'inzitane rwose ryitwa Katupa. Aha niho rwose habereye ibitero biremereye cyane. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda rero Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye igitangazamakuru cyari ku butaka bw'u Rwanda igihe ko ati nibyo byabaye ku tariki wa 3 Gicurasi mu ishyamba rya Katupa. Byabaye rero abasirikare bari mu kazi, batatu bagwa muri icyo gico, abandi batandatu barakomereka, ariko bari gukurikirana umwanzi. Barimo barakurikirana umwanzi, ndetse kandi umwanzi byamubereye bibi cyane. Katupa rero aho abo basirikare biciwe ni ishyamba ry'inzitane rinini riri mu majyaruguru y'ahitwa Makomia. Ni hamwe mu ibyihebe byahungiye ubwo byirukankanwaga mu tundi duce tureture twa Cabo Delgado. Aka gace rero kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Ngira ngo ibi bintu murabizi cyane yuko n'ubundi aka gace kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC mu mpera z'umwaka w'2023. Ingabo z'u Rwanda rero zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha guhitana abatari bakeya rwose, ndetse n'abaturage benshi murabizi ko baje kuhagwa abagera kuri 600 bari barafashwe n'ibyihebe, cyangwa se nabo bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urupfu rero rw'abasirikare b'u Rwanda rwabaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare baza muri Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe zizaba zishoje ubutumwa ziriyo izindi zibasimbura. Hashize iminsi igera kuri 3 ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Makojo byagenzurwaga na SADC mu mpera y'umwaka w'2023. Umugaba w'ingabo za Mozambique Major General Tiago Alberto Napela yabwiye nawe igitangazamakuru igihe yuko ibyo byihebe byabarwanyije ku rugero rwa 95%. Icyo gihe rero yagarutse mu karere, yagarutse kuri aka gace ka Katupa abasirikare b'u Rwanda biciwemo, agira ati mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari, ariko ni bake ntabwo bafite ibirindiro ahantu henshi. Ayo nabyo ni inkambi nto, ibirindiro byabo ni inkambi ntoya, barimuka cyane, ntabwo bajya bahagarara ahantu hamwe. Aravuga ati ahandi hose rero ibyihebe byari biri, yavuze ko byahavanwe rwose, ubu haratekanye. Ati byari abiri mu duce tugiye dutandukanye nk'ahitwa Palama, bari ahitwa Nagenda, bari ahitwa Madumbe, niho naho bita kwa Sanja. Aho hose na Makomia bari bahari, ariko aho hose rwose umwanzi yagiye akurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibikorwa rero byo kurwanya umwanzi bikomeje kugenda by'umwihariko bifata indi ntera. Ibyo turaje tubisorovinge, bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ibikorwa bikaba bikomeje gukorwa n'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, aho byibura 90-95% aba banzi barimo baragerageza kubahanduringa by'umwihariko ngo babakure muri ibice bya Mozambique. Muri Cabo Delgado cyane niho ingabo z'u Rwanda ziba ziri kubarizwa mu buryo navuga yuko budasanzwe.
ubwo rero ingabo z'u Rwanda zagaragaraga mu ntara ya Cabo Delgado, zahawe uturere dutatu zirwanyamo ibyihebe birahunga, byavuye mu mujyi wa Palma biva ahitwa Mochomboya ndetse na Paraye, bihungira mu mashyamba y'inzitane ahitwa Katupa, ndetse aha ni naho haguye abagera kuri batatu. Guhera mu mpera z'icyumweru z'umwaka w'ibihumbi 2023 nibwo ingabo z'u Rwanda zari mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique zatangiye gutaha, byatumye kuwa 15 mu Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2025 naho ibintu bihindura isura. Ibintu bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Bihindura isura mu buryo navuga yuko idasanzwe, zijya mu karere ka Makomiya ahari hari za Sadeke. Usibye kuba ingabo z'u Rwanda rero ziri muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagarariye nyamuneka ingabo z'u Rwanda zirimo ziragenda zikora ibikorwa bidasanzwe mu bice bigiye bitandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 hari imodoka y'ingabo za leta ya Mozambique yaturikanwe n'ibisasu hafi y'iryo shyamba, ngira ngo ibyo murabizi cyane. Kuva u Rwanda rero rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo muri uriya mutwe wa Ali Sanaha wa Jamaha, abari abayobozi babyo benshi barishwe, ngira ngo ibyo murabizi cyane, bagiye bicwa mu mpera w'umwaka w'ibihumbi 2023. Amakuru avuga yuko ibyo bitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe, ngira ngo nibyo twagiye tubivuga inshuro nyinshi. Wari umuyobozi rero mukuru wabyo yarishwe, ndetse agwa mu gico by'umwihariko cy'ingabo z'u Rwanda ku itariki 16 Kanama 2023. Ubuyobozi rero bw'uyu mutwe bose n'ibishya ku bari basanzwe bapfuye, byaravuzwe cyane. Ibitangazamakuru byinshi rwose byandikira muri Mozambique biranabitangaza. Ibikorwa rero by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Major Emi Ruvusha. Abo mwungirije rero ni Brigadier General Jatas Mwambele uyoboye igice cy'amajyepfo, mu gihe iki gice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Emmanuel Nyirahirwe. Ni nako bimeze kuri polisi. Ku muyobozi w'abapolisi muri Cabo Delgado ni CP William Kayitare, yungirijwe na ICP François Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru, mu gihe igice cy'amajyepfo kiyobowe na ICP Samu Romanzi. Birumvikana yuko rwose ikijyanye n'umutekano wo hariya ukomeje kugenda ukazwa. Reka twikomereze by'umwihariko tugaruke no ku yandi makuru, ngira ngo murabona yuko rwose situation ari hatari, ndetse ikijyanye n'umutekano mucyara mu gihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda n'ubundi ukomeza kuzamba mu buryo navuga yuko ubudasanzwe, kuko munyemere mbabwire yuko uwitwa Agathon Rwasa we yamaze gukuramo ake karenge, amaguru akaba yabayabangiye ingata cyangwa se amaguru akaba yayahungishije. Impamvu rero mbabwira ni amaguru yahungishije nyamuneka nuko ubu tuvugana icyitwa M23 anakoprito, icyitwa abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo umwanzi bamushyire ku itaka. Ibi rero ni bimwe mu birimo biragenda bikanga abanyagihugu benshi, ndetse binakomeje kugenda bituma abanyagihugu benshi rwose bagira gutya bagahunga. Ndabona ibintu bitoroshye rwose kabisa, ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Amakuru ni menshi cyane rero akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko uretse kuba abanyapolitike benshi batangiye guhunga, ngira ngo hari n'andi makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi arimo ageraho ubu tuvugana, yemeza yuko rwose impande zombi zikomeje kuryanira amajanja. Ubwo mvuze impande zombi mujye mwumva n'ubundi abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo bararyamira amajanja yuko isaha n'isaha bashobora
kuba bagirirwa nabi cyangwa se bahura n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. N'iki nacyo ni ikibazo navuga gikomeye cyane. Ni ikibazo navuga gikomeye cyane. Ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Yes, urumva yuko rero ibintu bitoroshye habe namba. Andi makuru atari ivumbi akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana nuko mu bice bigiye bitandukanye by'ahitwa muri Kibira naho mu kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda wongerwa mu buryo navuga yuko budasanzwe. Ibi nabyo bikaba mu bishobora kuza gutuma ibibazo bivuka. Ngira ngo ndimo ndagenda ngana ku musozo w'ikiganiro, ngira ngo abataramu rwose hari ibyo banzaniye, ndabona nshatse nanasuriza aha ngaha kugira ngo tujye gukurikirana ibindi, noneho mu masaha ari imbere tuze kugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Kandi tubashimire dusoreza aha ngaha abakunzi ba Duniani Kote TV. Yari Moses nk'ibisanzwe, gatanu kuri gatanu amakuru turaza kugumya tuyabahereze. Murakoze cyane.